Kuri uyu wa mbere Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump abinyujije ku rukuta rwa Truth Social yatangaje ko igihugu cye cyageze ku masezerano yo guhagarika intambara na Iran, ndetse anatangaza ko amato yose ahita atangira kunyura mu muhora wa Hormuz nta nkomyi nyuma y'iminsi 100 y'intambara. Urubuga rwa BBC n'ubundi rwahise rushyira hanze amashusho agaragaza ubwato bwa mbere butambuka mu muhora wa Hormuz nyuma gato y'uko Trump atangaje umugambi w'amasezerano yo guhagarika intambara na Iran bari bamazemo iminsi igera ku 100. Pakistan yabaye umuhuza muri ibi biganiro binyuze muri Minisitiri wayo w'Intebe Shehbaz Sharif yatangaje ko aya masezerano azashyirwaho umukono ku mugaragaro ku wa 5 w'iki cyumweru mu Busuwisi. Inama y'ikirenga y'umutekano ya Repubulika ya Kisilamu ya Iran yavuze ko amasezerano yose bagomba gusinyana Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kuba arimo no guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare muri Libani, ndetse no gukuraho amato y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabuzaga amato avuye muri Iran kunyura mu kigobe. Mu itangazo iyi nama yashyize hanze yagize ati amasezerano twageze avuga ko ibikorwa byose bya gisirikare bigomba guhita bihagarara ku mpande zose n'imirwano harimo no muri Libani, no kuvanaho bariyeri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiraga amato avuye kugura amavuta iwacu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije wa Iran Kazem Garibabad yavuze ko nubwo bageze ku masezerano y'ibanze yo guhagarika intambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ngo ibiganiro bigomba gukomeza mu minsi 60 iri imbere. Kugeza uyu munsi 1/5 cy'ubutaka bwose bwa Lebanon kiri mu biganza by'ingabo za Israel, aho zivuga ko zikomeje ibikorwa byazo mu majyepfo y'iki gihugu bigamije guhashya burundu umutwe wa Hezbollah. Hagati aho ariko muri Israel bo bavuze ko amasezerano ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika tabareba, akaba ari n'ikintu kibi kuri Israel n'umudendezo w'isi yose muri rusange. Minisitiri w'Imari wa Israel Bezalel Smotrich yavuze ko nubwo aya masezerano yasinywe igihugu cye cya Israel ngo kizakomeza gahunda zacyo bwo gutembagaza burundu ubutegetsi bwa Iran mu buryo bwabo, ndetse ngo bazahagarara uko bamaze kurimbura burundu ubushobozi bwa Iran bwo kugera ku ntwaro kirimbuzi. Mu nyandiko ye yashyize ku rukuta rwa X yahinduwe mu ndimi zumva na benshi n'ikigo cy'itangazamakuru cy'Abafaransa AFP, Smotrich yagize ati operasiyo ihuriweho ya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageze ku ntego zayo nyinshi kandi ntizasubira inyuma. Mbere ye kandi Minisitiri w'Umutekano wa Israel Itamar Ben-Gvir yari yavuze ko igihugu cye ntaho gihuriye n'aya masezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasinyanye na Iran. Ati twebwe ntago turi muri aya masezerano kuko adaha igihugu cyacu umutekano, ntabwo twakwemeranya nayo mu nzira izo arizo zose. Kuva mu byumweru bishize Leta ya Israel yatanze amabwiriza ku baturage bo mu majyepfo ya Lebanon mu mijyi ya Tyre na Nabatie, ndetse batangira no kuharasa bikomeye, aho basenye ibikorwa remezo bya gisivile ndetse n'iby'umuryango w'abibumbye mu cyo bita gushegesha Hezbollah. Nyuma y'uko iri tangazo ryagiye hanze, abaturage bo muri iyi mijyi bari batangiye kugaruka mu biturage byabo, ariko igisirikare cya Lebanon cyaburiye aba baturage kibasaba ko baba bitonze kugaruka mu ngo zabo kuko ngo batizeye ko Israel bwubahiriza aya masezerano. Kugera ku masezerano yo guhagarika intambara ku mpande zombi kandi yakiranywe yombi na Perezida wa Liban Joseph Aoun avuga ko bizeye ko ibyemeranijwe bigiye gushyirwa mu ngiro, bityo ngo bigatuma hatangira inzira yo kugarura ituze n'umutekano hamwe no gusana ibyangijwe n'iyi ntambara. Icyitezwe ubu ni ukureba niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri bukoresha ijambo zifite kuri Israel zikayihatira kubahiriza aya masezerano mu bice byose, harimo kureka kurasa Iran ndetse no guhagarika ibikorwa bya gisirikare mu majyepfo ya Lebanon, cyangwa niba Israel ikomeza intambara zayo kuri Iran na Lebanon kuko yivuga ko itarebwa n'aya masezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagezeho na Iran. Ni ukubitega amaso. Hagati aho muri Iran kandi bahise batangaza gahunda zo gushyingura aho zari umuyobozi wabo w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei. Nyuma y'iminsi irenga 100 n'ubundi bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bihitanye uyu mugabo wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran hamwe n'abandi benshi bari bakomeye mu butegetsi bwe, ibiro bishinzwe kubika no gutangaza imirimo ye byahise bitangaza umunsi wo kumushyingura. Ibyo biro byavuze ko Ali Khamenei byavuze ko ibirori byo gushyingura Ayatollah Ali Khamenei byo gushyingura Ayatollah Khamenei no kumusezeraho bwa nyuma bizatangira tariki ya 13 bikageza ku itariki ya 18 z'ukwezi gutaha kwa 7 mu mijyi ya Tehran, Qom na Mashhad. Uyu mugabo kandi ngazashyingurwa hamwe n'umuhungu we Bushra Hossein Khamenei, umukwe we Mesha Ali Hoda Bagheri, umukazana we Zahira Hada Aderi ndetse n'umwuzukuru we Zahira Mohamed Golpaigan bicanwe nawe. Ibirori byo kumusezera ngo bizamara iminsi 2 mu mujyi wa Tehran
bikurikirwa n'imyigaragambyo y'umunsi umwe mbere yo kumushyingura. Umuhango wo gusezera Ayatollah Ali Khamenei kuba mu muryango we wabaye mu kwezi kwa gatanu ku matariki ya 28 na 29 mu musigiti wa Imam Ali uherereye mu mujyi wa Leh. Hari hagiye hatangazwa gahunda zitandukanye zo gushyingura uyu mugabo mu cyubahiro kubera ko ngo intambara yari igikomeje kandi itari gutuma imirimo yo kumushyingura ikorwa neza nk'uko babyifuza. Reka amakuru y'uyu mugoroba tuyacukiriza ahangaha, ariko wakunze ibiganiro byacu wabisangiza abandi, ugakora na subscribe kuri Bomba 250 kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Njye nitwa Matare, Imana y'u Rwanda ibane namwe. Bye.